Deni summer experience bafowethu njengamanje eceleni kwami madodana noMax Modo noMfoka Makhanya singoMakhanya khamba kanjani qhawe lapha Nibingelo la yimi udinsi dindiliza ukudinsiya kwesidikiselo sebhodo likhuluma kuhlathiwe deke santu kuhlala kwentombi engaphethelwa yawadonsa amehlo einsizwe sanibonani singoMakhanya awusuka qhawe lesizwe mfowethu mfowethu umcimbi namhlanje mfowethu omuhle kakhulu mfowethu weqhawe qhawe la mhlawumbe nje ukudlulisa mfowethu amazwi ngento nje mhlawumbe osuyibonile la emdletsheni Ngijabule kakhulu Zoso mfowethu kuhlelekile kuhle yazi selongifikile mfowethu angayiboni into esolisayo la emdletsheni njengamanje siphakathi emdletsheni endaweni yesigameko sizokweseka elinye lamaqhawe omculo kaMaskandi umthandeni igcokamelisha umfoka Manqele cha kuhle kakhulu uManqele uyihlele kahle into yakhe mfowethu kodwa ke mfowethu lento mhlawumbe ikunika siphi isithombe mhlawumbe njengoba sazi ukuthi mhlawumbe umuntu ongaphesheya kodwa manje futhi siyakubona uyatheleka lana mhlawumbe nje ukuphendula mfowethu ukutshela nje abantu ukuthi ingobani yabo lento ayibe isifundo kubo bonke abantu ukuthi la endimeni kaMaskandi sinento eyaqalwa amaqhawe ethu omculo kaMaskandi yayisithathelwa amaqhawe ethu aphila njengamanje okuwumthandeni Manqele noKhuzani Mpungose abantu abakwazi lokhu ukuthi konke okwenzeka emculweni kaMaskandi kusendimeni akukho personal akube isifundo ukuthi kunento ebizwa ngegame emculweni kaMaskandi igame umsebenzi wayo ukuthi umculo kaMaskandi awulode usematheni abantu awulode usebalazweni so abantu abangayithathi izinto personal kuze kube ngathi khona umuntu onenzondo njengamanje sila kwaManqele ngiyakubona mfowethu ukhululekile ngendlela mfowethu eyisimanga kubufakazi Zoso mfowethu ikufakazi lento yokuthi uManqele simkhonze ngendlela ejulile ukutalabha kwethu uManqele akusho yona inzondo kusho ukuthi siyamrecognize njengeqa ukhumbule Zoso asitalabhi nombani sitalabhi iqhawe kuphela so uma usizwa nje sitalabha uManqele ubokwazi ukuthi iqhawe lelo mbeke nje emaqhaweni bese uvala umlomo mana khambe ngaluphi uhlelo nje lapho ethu umenyiwe ngoba ngiyakhumbula ukuthi awuchazile singoMakhanya siyayiqhelelanisa nendaba ethi hayi kumele ubefuna ukumenywa kuphi na kuphi cha njoba sila singoMakhanya kuzinqumo zethu khumbulani phela Zoso ukuthi sake sakusho lokhu singoMakhanya ukuthi senza into esiyithandayo ngesikhathi esisithandayo la emhlabeni nje sizochanasa nje njoba usibona emdletsheni nje sisayichanasela nje emhlabeni kuna ngeqhawela kithi mhlawumbe njengoba uqala siyazizela ayashintsha siyayifika kodwa qhawela nje mfethu mhlawumbe njengoba qala mfethu unyaka mhlawumbe nje yini mfethu okumele abalandeli bomculo kaMaskandi mhlawumbe bebehave ngayo kuyale mfethu ngoba mhlawumbe ukuvikela nje mhlawumbe izinto eziningi ezijwayele ukuzenzeka mhlawumbe nabanye abangayi-understand ke mfethu igame sizinsizwa kakhulukazi Zoso lapha emhlabeni yakwa social media kakhulukazi ko TikTok sizamile ngo-2025 ukuthi sizame ukubafundisa abalandeli bomculo kaMaskandi ukuthi ababe professional endimeni egemini yomculo kaMaskandi abangathathi izinto personal abantu abangabi isimbela emaqhaweni baze bawamela uma engabe kwenzekile iqhawe lenza imistake akube khona abalitalabhayo bese kuba khona abavimba umtalabo so abantu abayeke yabo njoba ku-2026 unyaka uqala nje abantu abafunde ukuba professional njengoba siwumculo kaMaskandi uKhuzani nomthandeni Manqele bawuthathile umculo bawubeke ezingeni eliphezulu kabi kuleli zinga umculo kulo awubadingi abalandeli aba-unprofessional awubadingi abalandeli ababhizi balibele ukubulala umculo osusetshenzelwe kanzima amaqhawe so sithi abantu ngo-2026 ake bashintshe ukwenza yonke into abantu abayenzayo ayithathe umculo uyise phambili kunokuthi yulibazise
Kodwa khawuleje ukubongela nje mfethu iqhawe njengoba sazi siqoqa indondo mfethu lapha kumasama best music video of the year yaphinde futhi yaqoqa u-record of the year qhawe. Simbongela kakhulu mfethu uMthandeni Manqele. Uyazi ke wena King Zoso ukuthi njalo uMthandeni uma yenze kahle singomakhanya asiwadla amandla kaMthandeni njalo nje siyaye simbongele. Ngiyabonga King Zoso mfethu ukuthi ubuze lo mbuzo. Umlando ke lo into engakaze yenzeke endemeni. Uyabona King Zoso masikhuluma ngomlando asidlali. Uyabona uMthandeni uthatha indondo ezimbili ezinkulukazi record of the year. Video, music video of the year. Into engakazi ithathwa umuntu emculweni kaMaskandi. Lento iyo lento kade ngikhuluma ngayo ukuthi nabo abalandeli ababe professional emculweni wethu ngoba lento eyethu mayibulawa yithi yovusa ubani. Umlando lo wenziwe uMthandeni. Mthandeni mfowethu siyakubongela kakhulu entweni eyenzeke empilweni yakho kulezi insuku esiphila kuzo. Siyabonga nokuthi siyaphila ukuthi sibone imangaliso nemlando iqoshwa sibhekile. Inhle kakhulu lento siyabonga. Hayi mfethu sibonga kakhulu qhawe lami sifisela inhlanhla qhawe lakithi enkundleni mfethu. Siyazi ukuthi soqhubeka qhawe ikhale. Singomakhanya into ezinhle siyayithanda futhi siyayihlonipha. Uma sitalapha sisuke siphendla inkundla yokuthi akuvela into ezinhle. Njengoba usibona emdletsheni nje ubufakazi bokuthi ezintweni ezinhle singomakhanya niyohlezi nisibona nje. Sihamba nomakhanya ke lana abakithi ngqo bantu bakithi. So ngifuna nazo ukuthi singomakhanya siyamsupporta kakhulu uMthandeni kuyo yonke into enhle ayenzayo. Wena qhawe sengikhumbula manje qhawe bakhona omunye oyobuza ukuthi ukhathelani uMax. Ukuthini? Ukhathelwani uMax? Ukhathelwani uMax? Uyayizwa lo? Ukhumbuleke ukuthi la eSouth Africa kunento ebizwa ngesilungu phecelezi bathi i-national key point. NgesiZulu igugu lesizwe. Igugu lesizwe ke umuntu okhuluma iqiniso kuyisikhathi noma kungesiso. Lo muntu ke uyaye avikelwe ngoba uyigugu lesizwe. Iqiniso liqonda ngqo ngesikhathi abanye belibalekela. So ume akugadwa uMax, kugadwa iqiniso eliphethwe uMax. So mawubona sihamba nje nezinsizwa ikhondla lezi i-security le akugadiwe mina kugadwe iqiniso engilirepresentayo. Hayi qhawe lami ngiyabonga kakhulu qhawe lami. Siyabonga. Okuhle kodwa mfoka amakhanya. Kodwa mfethu noma nje mfethu kuyi-EP ngelinye ilanga. Kukhona ukuphekwayo. Uma ngabe ekhona omelene nabo bonke lobuhle sibonayo singomakhaya. Kade! Ngiyabonga qhawe lami. Hayi qhawe lami ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu maqhawe.